Dragi prijatelji, zdravo! Današnja tema nadovezuje se na onu prethodnu kada smo govorili o važnosti razumevanja toga kako emocije funkcionišu i šta one zapravo za nas predstavljaju. Postavit ću vam jedno pitanje. Kada bismo se danas susreli na ulici vi i ja vam postavim pitanje kako ste? Šta biste mi vi odgovorili? Osjećam se odlično, fantastično, srećno i razigrano, ili osjećam se tužno i neraspoloženo i nekako nezadovoljno. Verovatno bi odgovor na moje pitanje svako od nas želeo da da onaj prvi. Dobro sam, osjećam se odlično. I kako je ovo pitanje uopšte koje vam postavljam, je li tako? Verovatno bi svako od nas želeo da većinu svog vremena, da svo svoje vreme koje provodimo i poslovno, i privatno, i porodično, imamo u sebi i razvijamo te takozvane pozitivne emocije. Upravo o tome danas želim da govorim. O tim takozvanim pozitivnim, odnosno negativnim emocijama i zašto nije mudro koristiti pre svega te termine, drugo posmatrati emocije u toj vizuri, u tom aspektu i kako tim emocijama koje su nam zapravo neprijatne, a koje su ipak deo naše svakodnevice, možemo da pridodamo jedan pozitivan aspekt i da uvidimo koje su zapravo pozitivne funkcije negativnih emocija, takozvanih negativnih emocija. Zašto se ne bismo svakodnevno osjećali isključivo lepo? Šta će nama sve ove emocije koje u nama stvaraju nelagodu i nezadovoljstvo? Kad bismo mogli da živimo bez njih, kako bi nam lepo bilo, zar ne? Ali na trenutak samo prisjetimo se da su emocije naš kompas, da nas one povezuju sa spoljašnjim svetom, da nam daju smernice kako možemo bolje da se postavimo u svakodnevnim životnim okolnostima i da su zapravo naša pomoć i naš vodič na putu ličnog razvoja i fantastičnih uspjeha. Kako bismo mi uopšte znali da prepoznamo šta je zahvalnost, ako pre toga nismo doživali emociju gde smo se osjećali neispoštovano? Kako bismo mi znali šta je ljubav, da pre toga u nekom trenutku nismo osjetili neku frustraciju, bes ili mržnju ili nekakvu emociju prema drugom ljudskom biću? Kako bismo znali da cenimo jedni druge, da se nekad u životu nije dogodilo da nas neko nije cenio? Takozvane negativne emocije, odnosno one emocije koje čine da se osjećamo ne tako dobro, tu su da nam pomognu da postanemo bolji ljudi. Daću vam samo nekoliko primjera. Zamislite na trenutak da ste vidjeli neku osobu koja je u vama izazvala zavist. Osjećate zavist u sebi i to nije lepo osjećaj i svako ko radi na sebi reći će vam da ta emocija ima jako nisku frekvenciju, da prosto utiče na to da se loše osjećamo, da ako je dugo osjećamo, to može da preraste i u neke fizičke bolesti i to je sve tačno. Opet vas podsjećam da trajanje emocije onda kada osvijestimo šta nam se događa i kada znamo da je imenujemo, da je proživimo i da je otpustimo, traje 5 do 15 minuta. Ako to ne uradimo, onda već ulazimo u neku drugu priču. Ali, osjetili ste zavist. Da li vas to čini lošim čovjekom? Ako znate koja je funkcija zavisti, onda to svakako niste. To samo znači da vam se dopada nešto što neko radi, da vam se dopada kako neko izgleda, da vam se dopada da uočite uspeh u drugima, da prosto osvestite šta je to što još želite u svom životu da postignete, da budete, da izgledate, da uradite. I to vam je zapravo smjernica i kompas ka aktivnostima koje možete preduzeti. Postati proaktivni, doslovce uraditi nešto sa tim i samim tim postati bolji čovjek. Hajde da razgovaramo o jednoj emociji koja se svakom od nas dogodila
na različite načine, iz više različitih povoda i razloga i uzroka. Recimo tuga. A ko želi da se osjeća tužno? Ja ne želim. Ali naiđu trenuci kada se to dogodi. Skoro smo nešto razgovarale, Mira i ja, i ja sam, razmišljajući na tu temu, izgovorila jednu onako duboko životnu istinu. A to je da tuga niče samo na mestu velike ljubavi. Tuga vam govori o tome šta vam je zaista vredno u životu. Ona vam pomaže da ponovo pregrupišete svoj vrednosti sistem ukoliko ste to zaboravili. Sigurno ste čuli za onu izreku kada kažu dok ne izgubite nešto, ne znate šta ste imali. Tuga vam može pomoći da na vreme prepoznate šta je to što vam je važno kako kasnije ne biste žalili. Ako ste se jednom osjetili tužno jer ste izgubili nekoga ko mi je jako blizak, jako bitan u vašem životu i vi ste to osvestili i zapamtili, sigurno sam u to da nećete dozvoliti da ikada više u životu pristupite nekoj osobi sa podrazumevanjem da će to biti čitavog života. Sigurna sam da ćete osobama do kojima vam je stalo da se obraćate ljubazno, sa poštovanjem, sa ljubavlju, sa divnom emocijom i sa podrškom. Tuga niče samo na mestu velike ljubavi. Hajde da govorimo o još jednoj emociji, recimo o ljutnji, o besu. Ljutnja je jedna od primarnih emocija, jedna od osnovnih emocija ljudskog bića, koje svako ljudsko biće u svojoj biti je doživjelo i doživljava. Nije dobro da ona preraste u naviku. Nije dobro da ne osvestite zašto vam se tako nešto događa. Nije dobro da vam se na svaki okidač koji se pojavi ponovo aktivira ljutnja prema nekoj osobi u nekoj situaciji. Dakle, morate ponovo da osvestite otkud ta ljutnja u vama, čemu ona služi, koja je njena funkcija i da je otpustite kako se ne bi gomilala jer nije zdravo ni za vas ni za druge. Ali ne valja ni negirati. Zašto? Zato što da se naljuti može samo osoba koja voli, vrednuje i poštuje sebe. I obično se naljutimo onda kada je neka naša granica porušena, narušena, ugrožena. Naprimjer, poštujete i volite sebe i ne dozvoljavate da se bilo koji konflikt sa partnerom završi podizanjem tona, vređanjem, ponižavanjem, ne daj Bože fizičkim udarcem. Sad pričam o načinima na koji se konflikti odvijaju. Znači, konflikti su jedan neizbježan sastavni deo života, ali bitan način na koji mi to sve kanališemo i rešavamo. Tako? Dakle, ljuti smo kada neko ugrozi našu granicu i dalje ne može. Tada kažemo ok, sada je dosta. I svojom reakcijom na neki način dajemo mu signal da promeni svoje ponašanje ili da se povuče, prosto ili ćete vi otići ili ta osoba. Kada kažete ja se nikad ne ljutim, onda vrlo je moguće da niste u potpunosti iskreni prema sebi. Dakle, ljutnja nije emocija koju valja negovati, koju valja držati, koje se valja podsjećati, koju se valja vraćati, ali osvestite da kada ste ljuti na nekoga, kada je nečije ponašanje u vama izazvalo ljutnju, to ima veze samo sa vama, ne sa osobom naspram vas, suštinski, jer to je neka vaša bitna tema koju ste postavili okvir i koji je neko ugrozio. Onda je pitanje da li ste vi dobro pojasnili svoje granice, da li ste dobro objasnili osobi naspram vas šta je dozvoljeno, šta kod vas prolazi ili ne prolazi. Naprimjer, polažete ispit i u redu niste znali i padate. Jedna je stvar kad vam profesor vrati indeks i kaže kolega, koleginice, hajde vidimo se u sljedećem roku. A druga je stvar ukoliko se dogodi da taj neko počne da vas omalovažava i vređa. Da kaže vi ste nikakvi, vi ništa ne znate, sram vas bilo kako ste ovako došli na ispit. Naravno da ćete se naljutiti jer nije stvar toga da li ste vi spremili ispit ili niste, ocena je tu kao merilo, ali ljuti ste jer neko ugrožava vas lično. Tako?
Na primjer, osjećate se da vam je nekako dosadno. Kakav dan, sve mi je nešto dosadno, tako? Desilo se svakome od nas, sigurno. Kako dosada može imati pozitivnu funkciju? Šta tu može biti dobro? Pa može biti dobro to što ćete onda osmisliti način kako da bolje upotrebite svoje vreme. Ukoliko to tako shvatite, ukoliko ne uđete u cmizdrenje i kukumavčanje jer vam je život dosadan, sve vam je dosadno, ljudi su vam dosadni. Ne, vama je trenutno dosadno. Ta emocija može da traje 15 minuta. Ukoliko ostanete u tom stanju duže, ukoliko ne uradite ništa da sebi pomognete, tako će i biti. Ući ćete posle u frustriranost i tako. Ali ako osjećate dosadu, uradite nešto sa tim. To znači da vaše vreme može biti mnogo bolje iskorišćeno. Tu sad možemo ići u dubine, prolaziti kroz sve emocije. Vi ćete u PDF-u dobiti jedan mali upitnik i nekoliko tekstova koji će pratiti to vaše unutrašnje stanje, da osvestite situaciju u kojima ste bili, kada ste se osjećali ovako ili onako i kako je to moglo da ima pozitivnu funkciju. Možda ćete se zapitati ako emocije zbog kojih se osjećam generalno loše i mogu imati pozitivnu funkciju, da li možda onda one emocije zbog kojih se osjećam dobro mogu imati negativnu funkciju? I to bi bilo potpuno adekvatno pitanje. Daću vam samo jedan primjer na ovom mestu. Zadovoljstvo. Ko ne želi da se osjeća zadovoljno svakog dana? Na poslu, u ljubavi, u porodici, u vezi fizičkog zdravlja, fizičkog izgleda, mentalnog zdravlja. Verovatno svako od nas. Ali je pitanje cene koju plaćamo za to osjećanje dobro. Dakle, hoćemo da se osjećamo zadovoljno u vezi bilo čega. I sada, kada to može biti destruktivno? Onda kada, znate onu uzrečicu kada kažu cilj ne bira sredstva. Ja se ne slažem sa tim, recimo, i verujem da ukoliko želimo da budemo produktivni, zaista moramo da budemo veoma svesni sebe, svog okruženja i da to svoje zadovoljstvo postižemo kroz postavljanje i realizaciju ciljeva, na primjer, koji ne ugrožavaju ni sebe ni drugi. Dakle, ja želim da budem uspješna jer želim da se osjećam zadovoljno, na primjer, zbog karijere koju imam, zbog finansija koje vodim. A sa druge strane, ne želim da ugrozim nikoga. Zadovoljstvo samo po sebi, koje dolazi, recimo, upotrebit ću neki narkotik, pa ću se osjećati zadovoljno i euforično, i recimo nije ok. To je destruktivan način da se dođe do te emocije. Alkohol, odavanje određenim porocima. Tako. Ali recimo, ukoliko ja želim da osjetim zadovoljstvo kroz svoj poziv, onda ću uraditi sve što je do mene i mog okruženja, da to uradim recimo kvalitetno, posvećeno, ne ugrožavajući ni sebe ni druge, i uživat ću u cilju koji sam postigla, radovat ću se tome, onda ću nastaviti dalje. To je samo jedan primjer. Nadam se da sam vam negde otvorila prostora za to da preispitate šta je to što se kod vas događa trenutno, šta je to što se događa inače. Da li postoje emocije koje vas sputavaju, koje vam uzimaju energiju? Kako možete da ih preokrenete u svoju korist? U svakom dobrom je nešto loše, u svakom lošem je nešto dobro. Hajde da pronađemo to vaše kroz dalji rad. Hvala vam.